dina ke yare yalam gitu ngosi no kan kasum suno kan samatas kan lolo ata kere polonga ile noi kan kilolo kotonga temare be yalam gisbere la kasuban kan kaparan kan kilolo kana akote ageuni akiala mikini berosi noi ngulula dauna kilairio. Congratulations. Yalam no yosi ipirina lue choraka loleb neta ay ngarini kini adukyo kere kale kuteso yalam osi noi abunere yalam osa chamon asoma no katake akor kandep kaneni ake yalam kini pejoko kere lue abutune ka chuti kosona ke yalam kina pugana ko kiding ngaren gitu papa yoweri kakuta Museveni anu ajon ana kono ni apaka jeoni atukona na kinono sholo hok one ga buka takere kana kiteso yalam anoi kota ngara ake yalam kin ngululi ngaren kitosi esitelo ego ekito sapugana ko kiding yalam anoi to tara sisi amuno kangene ka keroga ni mboro to jo ke datake yala mano mala shodio noi ebe so ka ka takere bu sho ay somanare ke dapugan anyu nebe i program sikere ngulule yang auta pugan na meja tunga ko ka takere bu sho gi go ke asanyu nebe to dolikino ka jokus ka chuti muno ke to ngono ya so da shaka tanam kalu epologito zata kerine be guru sak akigwo ka ngarakin ngulule buneta gitopola nebe e model ngale Paris development model gala bunera kare ngari bakoro koreria busha ngarakini ngulu ngaren kisu so anyu nebe rengato ni bakoro koreria akota ke yalam kin noi e district logo Soroti district ngaran kita chairman ebe yala mashon noi kanu kilolo attacker inera so lolo nga ne jaso nga pocket ebe abwe district lo Soroti apakisho ngaran kit pape gunyu itogogo ngo aina kono na tutubetena kapaka ere lo keteso so a committee le ji akitem temisho kan dugu ne re kiteso na mberege ona tani nesi na palaro na pana so kotongo se ke yalam gesi e district logo Soroti no ke yata sakani ne chae ke yalama so no yo ta na ke misere akodi ka rep kan na ke yalam kin ikogu ne abwe district lo Soroti paworo Soroti city Soroti city necessite do pebo le poka tatoroni ka katake ebe yala manoi aso abonga yala mgine nerikun asipika be ne serele muna ka morgeni teso kere e ponelo poko lo ngageona Soroti district Nazareth district le to shomi teso kere paka Kenya so rari ringunoi ebe mina kene de koni aduma kano ni esite edo pe ka teso kere yala mashono abuni ana kene akitoko ngore be elotele losi atuko naga ichu ebuna losi ke kingare no ko kere ka tutungule ego egitosi apuga suno inuko kwa anuko kiding ebe ibusha ru choke no si kipo patingere kal ko pinga ka chut ijona ki temitemis ne losi era sa dopet ola bloka nyadika pe kitona awongono la bloka nyadika pe e pondo si pejo ko loki ngaluwa ngosi bibi noi e bunda ipo ikini na jeute ne pene so era riring ebe ibune tipolo ko ngola ki yamun ki ngare no kalukane akawlo na ka dawnu akiri amne ne jay Mombasa na dawna ake na invitation na mi jaso skera nyu ne be alo to tonga na Mombasa ka teroni riam no sigi
ipejo ko kiche kala ke tikita lo mam ge be gine ta punerini so lo tete lo pune dona lo sene pepe ata ker kan ka pat patong baba temare bega yalam gise de genoi ebe lolo ati aswa manake tete patong ake yalam geno si piritin ebe osi niskona ku atukota kana ka ichu osi nisija muno kera nyebe temete iboro kere ko kono so kala joko na agi nyako ne pocket loy out on lema la do abuko woli o ko teso una itoro na mja aso sabu na akele minister ya soma na risine pepe eche una de speaker ne eche wa acha person na ka council ebe karerenga ne joka na kasuban ebe emor lolo ja libudo skole je kwa na samunon abua geu elotete u papane na arawne cabinet minister piri bunyo nga kwa ngeni kapke kirigi alomi ngi cholongo la ke chapa so no pokona la yanga toto kaina kono songa munontu arawne mor kus so ko tanga kele ebe osi nisikona kwenye nakatukoto kana soma da soma ka bogong soma da soma ayangao na kamorki kena e jasi tunga ko kere anyune be tugo ne to na kinya ko ne pocket la e jai tenso ajeni ongo chama ko ne loka subana ga dumunu ngul ko joka tawli ngarangi ne bune da ngara ko non ka gangat temi ongo akiworo no se ashoman na kapara shakare ni ndo anajenun error le jayo minister ke teterema mananga ni ndo algo misigite kera ya minister of education o chaita krokun kera ya loka general duties o jenio chakio welo ay kirigi kwangin bunonga ya asomano e begino skera nyone be bongne to na dum na soma na ka parasha do kare kanoni akitolta soma uponusho kalejo epuni ndam kalga chora bara ake yalam kin la kasubana bay e polonge pocket noy kami jaso si polo yala mo sa chamon e pelo lo ka chora take osi nisikona kwenyen nubulu kwa ne bule take ngich akitera tukoto na ko pono shoka la ketikita anyu ne be ayai to be council asoma ke chiponali ayai to cabinet asome ponali ayai to be kirigi kere mor asome ponali mun kere na mi jaso si aluka chora ni bare osi li chora ni siluka kiro kere kamuti atukotona ka juda ya lamge to nge polo na benerare onachi girgori luka chora eliminated abete bon so polo ngamuno noi ebe bunero na kisoma na ne pepe asabune to na kidia munun duchu anyene ikon ba polo na katukotka na biye ka chutu kona lolo ne lemto ne committee le gwegini dugere la ko teso nyin gere jala ngi nam jaso skal ka chora kanyo ne be item ediono ga bitem temishe ponali diono dana yara ka rokinga le ponali kanona anyo ni bigendoni akidugere la ko teso arasi lusno i college kitwani aso ni papa ni mor lo biari abu otiono ra ya ngone atesine di bare polo ni teso sibi amamere solo lona ni seliptero ngebe enyeke sibera chache no bijaskani e murki kinosi kanyoto ebe dumneto ni kapaka takere ereli ya mnono so ne ponelo ni sakota ngake ala mge noi onache kunyu
singari gine council a chamun ay na kana takere alarona kana du ko gine re so era ki ni ngosa ne polga ni ja so ni kere ko so na som ko chokna ne pepe kapiki dwe lukere ke dopi akoto ngayala mekene commissioner le ya ito sa seu yala mo si lolo dol tondolo process local seu lolo itu tori ipiriton seunul kere ko doketa kaleke tikita anyo ni kageo to bana aswa onye jasi atutu besa no mamu ese utere ngare no bunya ke lepe salem ne program ake morge jawten lage kiriki ke cabinet anyo ne be ibuna ina kono si agangat anyo ne be atutu beta ngonde mam nam ke se utere ngare ngi lu ngare no pasauna tetere elo se kansolo elele batot ke bu magena Kusial akotongo akitu monte be atake ijeno dona tunusine joni ne teso mama oni kitoko ko ngara ki morkikin mama pogetli daw dona twaniari ki bungunu kaw iteto sa ke ona pelim Histoire be oni kapuka takere kana kiteso ni situnga inamba yare kakipua kusitonga ko Uganda. Kwenye lolona bala yoni jaso ni anambalo kanyet ka pegare lo ke kanyet. Kanu bonyo. Apal ke sita sai dore ara iboma. Ipua kaani ergo ngamuni ajas kamuno ndi beraso ni namba 2. Raso lu yare. Onye ngun kere puta ki soma un kira utoni itungali soma ita soma ne pepe karucho kuno si ageo no kapugasu no ikanu ko kwap paka no kidi ngulu lu kedi ni kere inera to ne protepe ka atake bon ne pocket teso iteto osi birora ki sisia apolorate poteso dumun jo konana me ilosi jate skere itungalo ataka ya solu kapolo adek e kansa nyena nyoba ya won kachut e point lo na emphasizing adara sisi ebe one kapaka takere e pocket o ke lumun ko ponosha kala kita e poneli na piterejo e poli nyemeyo e poli ya iterio luche so si cabinet e kirigi ya kini ngosait ne pol sama ide delegation tuana ta kwa ikena tukot kani nche kera tese puchiti kere e mama suit de wana pasuka kun bunja like today it also very beautiful amuna lolo luka camera kere 98%. Elo se eja udene ponelo. Mamoni jula kinete akroteso. Ijula kinos. So, ekotoni kayanga si bore ni kakemor kina kapi bore kane polono. Ay mor kina ne sapo. Nya kisibere ngulu atamara be nukosi nuka ichung. Atakere. Papa kon ilo se kinyoro arabe ibo anabde panelo di lo rien o maseka ajonoke bonye boyerono bunya geona apenar papa ko polisi a chadara mo ginto to bo o limo ko ber papa boy gine jo ber kwai so ngulule e balance be e ko siga itu napa na ne satakero hoko are lo gi obulaya gi ai iraya tas e no lo gi binera no kayo lo binyana lo gi teso solo na ne lo
age onet ebe yo ngoli sarata taker ke la mati ipolo gulu ka taker yo umunari ge jawten arji ji office lo ka kai birun jay birun ko pa pam o dawnu sunu ko so akaron ka taker rasa ko no polo ke nyeki se achaka chakona soma da nepepe adukoto attaquer na nepepe ada udo eje kodet na bunonga akelepe kirigi bunonga ina kenji roria eto ketele loka branch loka tukotole kamoti apol the business arm of this institution each of them Iteso Cultural Union Development Arm each of them ebodi ke ejasi tungi kanikare aso atukotongin nesi college buto sko puputu na nyama kana don papa lokatwane emormo okololo na jewne president be aje project la to bit papa lokatwane ikamonti project loka kuru eke kajo sugarcane plantation project abu epolo njibwaka pakin no akisisha kede professor Lila anyo be tolominate concept libne to na domina investors kanone akito soma la rongin kan ka domuno ameda atake so abuno nga na ken jiro re kan kare moyi boy gino so ko cabinet lipiongo cabinet to consider itungangulu then bungo njaka joka keni Dr. Chairperson approving a council. The council approving. Bas, kwa yang au na decide glairoi. Kana yang au na pol. Atukotona. Bine to sa chama kono ya takate dope. Akisho makene rori angulu dena buna ina kene kirige kopi dene ira uneto ngonuko ni ya cabinet. Ebo dingoli ejase itungi kanikari. Onye toko gongo ni bara swamana geuni professor Lila mama bu ko dauni amuno geto ngebe toko gongo are pro elepto nge council e cabinet wa inake amuno ne job anuga inake ni professor Dr. Lila around chairperson loka ka HDF then in buna tupunge si cause of gender balance to go ngorte be buno dona yang auto ngekror ka honorable nyakecho anet apuka le na tupiton e chapaso then abuno to go ngorte yang na jaka Andrew Chole apuka secretary wayo Chole geon ni sa jeni noi akigirasata ni kamundo si echude Itudef abu so kisomata paka ayangara to kata nanga kikiruno kapka NGO so anaka kapolo kani puaka nisa munte rebe ibuneja ka ito Chole asoma karon ka kigirigiri opone ka lejo dene lokuongonete amunta ngayangona kirore kajaka ito Moding Steven eupa kapka publicity la rara ya kiro benene upa keri ula ilo dene abuno ngagele toko go mosakiro re ke jaka ekue Benson kapga member then abuno ngage toko go re ekiro re apese alupo masi Mario na apesa pe ni ngarengi te kone dingolo ka tesida Lukeshishaka ngolo the students nisikona kapabala ro de gena soma na ketete kusona losika lukatomana ka de nepepe so nisayenga utere apesengeni alupo masi Marion akwaekini lukatomana kwa dokete kala katesida deni eto ale bunja ulaka kuna ngara kiteke si akitemete makrongono nese admin ejaka ite piau Simon Sam so erori angol kanikare no ay natin joga kelele bisi jaka ite kirigi
So that boy kino so say first cabinet meeting. Ireros bere orialu tetere podetelo ege unaso amgati pet. Attaquer quand kere koda temarebe yalama no yosi le temtemeta ki boy e puchitlo yalama no to e puchiti temtemte chutu ko ponosho kala jokka mama ngakota yangara paken bara pas tonga poloretenge wonya ko tonga temarebe ministan kere la dauna kilairi abeto singin to anadu muni appointment letters new letters kane onye the devil is a liar iteja itemteme lo populai kere ilele bakere konya ora people rak konyeni amura ngisa ajenu ni boridope na amuna populai no kere so mamsu be nda na kono sa populai ne jasinya na mistakes is so correcting kanyi ne be ageo ni moyi ebunete apopulai na dolognose either through email or personally busebera ilipa itimyongine be abu emiste ko lomo chuma amunara popula kere appointments kere so ilipito sa itimyo lastly otonga temare be nanga kinetoni yalama noi osi keri pejo babunere yalama le tolo toto ekuchitlo puli dala ngarin kasom sinoinu yalama to dara sisi the team gere lo advisors ngare no ko kere ka doketa ko skana kita kangula ambassadors le tukuto so ni olago kotonga temare be iloso dona jaus ki pejo aluka musi bibi noi arucho kana ko pana ka dapugan itor de ministro ko lo ka jenda amunongo adango apa la dawno ra kesilaire tonga gumorgin de kirigi kan ka domono irora ikany kare le kunyeta ki ngare ni kin i meeting sungulu ko Kampala to nungulu luka pugana anyu ne be apeo ni kunyeta na yawo ni nete so ra dope to na ngon ra apeo na ka polo ni kunya yawo na ki buses on ni jaso ni teso kanu ka ngono tonga ke yalam ken osi ke yalam ken loka suban lokia nga wosi urutina ka ngulu kinya ka ase polo ikunya ta ase akijamam kanejo kono bonye ni pishongo loka suban ngarat eja kait la buko doma musungu korot engineer eyatu ebe yalama no ya taker akigwo ka nyesi kala ka suban ebe lomdo gesko motoka mama ayo musanget bonye lipisho la ka suban wana kesa titim anyu nebe